Yeah. And lapuga na recall ala. And lapuga. So Kardam Karbinglong and it's me General Hanse and welcome to my YouTube channel GENU Vlogs. Lapen ke pini bangke episode 6 lo lapen 1 to 5 anlang nam delam description lo masih dulu don mari ton lapen pini vlogs bangke lapuhan lo pini ke food vlogs mane kicho son hormonal to paklang poni polo lasi kado ka besi tami skip roi no only tum on channel long ki milang te subscribe ignon lapen ke notification bell icon ber ignon mo nili vlogs upload lo bolte nang litum no a phone no nang le ikpo laben ke don mari tum Instagram no follow elang pate nang follow ignon GENU vlogs umarlo welcome hai welcome eta jo khali vlogs to silence bane salu মজা লাগিছে experience কেনেকা বহুত ভালো আছিল hello brother के दन मारे तो इस टाइम ना पैसा चला है ना पैसा निकाल Please wait while your transaction is processed. Okay, thank you. Donmari tum nol nili tum fancy bazar na se banglo and fancy bazar na alapu aya deson hormonam poni pulam la ya lala yeah so none da fancy bazar no sidolo and hormu haida nam poni pulam la ya lala and mune thoy do piganja and main thing bang ke muni tum ta nang lang tong man dia sabsa confuse la bitul lam ko sonsi kaning jei ma ku ya di lalo and ladat men alom so fi da marketing puri tang etlo polote and next bang ke direct wala komo naga kordlong dam phit po adak se ancho dami pene jadi polam lalo किमान पड़ेगा এটা 450 फिक्स प्राइस नहीं 450 আগত ফলে চাইলাম খাইব আগত ফলে and adora so pegando 450 anta na siya prang na palang lang sula कौन ले जाओ जा पेने का तो गैप पे भाई 100 mange fancy bazar dong sidolo ya and for muhai nami pulam la hai ta ene pugna la mane kosona janma pe la sinal dam ta ek ponlong lo fancy bazar kosona janma puge and monita dok tigan gorom tigan and tunangnel monita dok tigan ma diyo ke monita dam da hedi nanglang prang ma hedi mane asap so kap khere ta do seta menili khere rong pulote vlog se mara hede la lo men mange and do kita kom no hoy na ekta kono hoy 350 na pae kom na kebe ta korok jugar korok dada kom na ha kiman pa debo eta 350 wholesale price amar motor heri বেশি কে নকয় আমি যেটো মার্কেটৰ ৰেট হেতুৱে কম ন বেশি কলে তো আপুনিও ক'ব যে এই তাতে কম কৈছে আপুনি 450 কিয় কৈ আছে কোনটো এইটো গাড়ী মাউৰি
Hey, the Naga Food Court, panbazar Guwahati. And ang lelo, and ladder pen ge, lang nam sinang R1. Naga Food Court. And R1 nam sina. And Naga Food Court ko puna ne. E20. Oh, daglo. Hello, Naga Food Court. Okay. Okay, don mali tum non Naga Food Court long sidolo and pini bangke nali tum han pamo adda pen than lo je pini ke food blogs lo mane kicho ason an ke napaklang pon don mali tum la se pini bangke travel tum an pot mane try pulam lo don mali tum la se kado ko visita me video bangke skip rino and nanglan don bomo and chini pon bom to. Thank you. Oh, menu. इधर देख सकते हैं. ओके, ये वाला दो. Food blocks, and power pen, hello. Ngalga power pen. Okay. Finally, I go. Jo, खाना नंबर है. This is fresh chemistry. Oh, okay. This is plastic. Okay. ये तो दाल. Okay, thank you. Okay. So jo hand open power and okay power pack and jo lain ka don made no banda kopi ko ka dolo and hippy handa dolo jo hippy chutney dolo and tuge dali don made no and Naga Food Court an lo okay aku nijer ko samane cholo bro ini ka बहुत ভাল लगी है टेस्टी ना गावरी बेस्ट मांस तो बेस्ट पाइसो बे खावा पे लो Vâng, chúc. Okay, thank you. सब्जी खाना सब भले ओके ओके थैंक यू ओके थैंक यू बाय बाय नागा फूड कोर्ट पेन खाना তো কেন লাগিছে মজা লাগিছে একদম চমে পিকান্দন মালে তো কেনে ভাল লাগিছে মজা লাগিছে নাগা ফুড কোর্ট আহি কিনে বঢ়িয়া লাগিছে ভাল লাগিছে খাই কিনে আহিব আপোনাৰ লগত ট্ৰাই কৰিব এই তো নাগা ফুড এন্ড ডন মালে তো নিলি তো মানে নাগা ফুড কোর্ট লং বাংলো মানে চমে পিকান হান আন সামে নাং তুম ঘটি বাং সে তামে নাং তো ওয়াং ইগনন মানে গুগল मैप long search ignon ekbar ke dak naga food court long nang cho ignon chome pingan marli tum nilita fogning document ti dila sopolo sinjer po pusuman pen pani sare dila pani na
and ala Naga Food Court pen chotang et pen non direct narikol alang nang jun pin la ya kun jaga hai just and lapuge narikol ala and lapuge langro yari okay odon male dom non ke narikol lang jun tangal la that pen ke aphina thek long lo langroi side lo Alot don mari dom la si episode 6 tangalo la pen ke don mari dom episode 7 la che tong thuna so pinia blogs mang lan velo and kardom kar beng long and never give up ta